jinglet po sentiyo yang kita giksud bersama po sekretariat para minta kasi kadi jinglet po sentiyo kan mau hangtay pe charot sa sker kidon gigantay ni buromi kilong keme namar ngimi na kilong keme wat nami jerong keti jerong kecat terus mana Padai ni burom ni kalong kami lajong ke kibai kile men hakani bagi kawang tergas itu kita gi kauput kendai ki senrang kendai ngingin peni bagi jinglong senrang bagi jinglong man bat ngidai kita ikun jong imei mentan sipang kelak don ke jing peni bor kam dai than ke jing peni bor man tong rei ke jing peni ke district administration rei ngindala peni pat yaki babale yaki wei ki jat nyam pisha beli kiwe kita penriu pisah Henry dalale pat mengiu kasi te kapas niu lot haselang jengi tho bengi dei riu beman hato hilak ban om bangi dei kile no kubur bagi dei kile no Henry ngim dei ki bu teng ngim cu bu teng ya kano ke isu ke bakta jika riu ke penriu nyotra ke kubur ke masai lada kini kesonkar MDA kadang yai terha si terha jika jai pendeu ke jongi bahkan long discriminate dan ni bensah silang ya kaan kan mau bahkan hito lada hidang yai tunjuk kum ni kan nakapor sakapor bahkan discriminate yang ni kan kum kaan kan hito hi kan ai no ke AK47 man luwei puwei buat jong ka hito dah sukar kale sile yang banse tam bunim keri bahkan jai pendeu yang pek dak senam haban dak pikmat kani ke sorkar suai bah kan tip sahi bu senrang UM man kesi ujap pang sisi kani kentien nilai bu hantai hapo sekretariat dan nang tu nilai bu hapo NPP office hapo CM office but UDP CM resident UDP office HSPDP PDF yang saya spread isi ya pun dalam kacang